Assalamu alaikum. Кыргызстан YouTube каналын көрүүчүлөр. Бүгүнкү машина базардабыз буюрса. Баштадык буюрса. Каналга подписка болуп, лайк басып, комментарий жазып туруңуздар. Андан эмесе Audi российский номерде S4. 2-3 объемдо 250 миң сом сурап атат. Жана ошондой эле жылы 1991. Ичи ушундай жакшы абалда. Состояние аябай жакшы. Дискалары. Ички салондору. Ушундай жакшы таза тыкан абалда. Андан эмесе кийинки машинаны көрсөтөбүз. Hyundai. Hyundai Solaris. Механика, кондиционер дейт. 550 миң сом сурап атты. Номер бул жерде. Бу Hyundai нези ким я? Несі жок экен. Audi S4. Хозяин ким бияктын? S4 92. Баасы келишим. Телефон номери айтпакчы. Телефон номери айтсаңыз айтам. 500 07 2283. Мынакей ичинин акыбалы. Ушундай орто состоянияда. Артойда башчаны артадас. Пассаттыр чыгарып болсу керек. Без вложения да. Антон эки простой инжектор. Простой инжектор. Болор канча? Болор жакшы эле түшүп берем. Түшүп береси? Реальный клиент болсо, Ага. Кыргыз номерде. Mercedes. İçki akvalı жакшы. Средний состояние экен. Канчасы рот стария? 290. 290 миң сом дейт. Ушундай. BMW. Срочно продается BMW дейт. 1998 C2 механика, привозной мотор, мультируль. Баасы 490 миң сом. Номери бул жерде. Срочно дейт. Audi S4. Механика E6 350 миң сом. Телефон номери бул жерде. Мын жабык экен. E6. E6 экен. Step 650 миң сом дейт. 2000 жылкы. Стапас барын татасы. Тек старт алып,
Болор қанша байке? Келишесиз. Келишебиз. Телефон номеріңізді айтып қойыңыз. Жылы 2000, ә? 14 жыл бір болды. 14 жылдан бері бір қолда екен. Номеріңізді айтып қойыңыз. 706 45 46 45. Ondan mesela keyinki машина. Ford Transit 1992. Басы 220 000 сом. 702 58 01 52. Состояние шундай екен, ә? Ассалаумалейкум. Да, bir Ford Transit. Mekanika 295 000 сом. 25 турбина дейді. 708 44 12 12. Kia 2017 Koreya 2017 704 200 885 номер. Включай, can geldi. Bunlar içki salonları. Video kamera. Ford Transit 89 25. Telefon numarınız bazı 220 000 сом дейді. Bak telefon numara bu жерде жазылған. Состояниясы шундай. Средний. Спринтер. Sprinter 2003, mekanika EK2 750 000 сом. Байланыш номері бұл жерде. Бортовый спринтер. Bu neyi zor beken ya? Жылын даң айтып соңса. 2003. Aha. Мен айтайын. Мотор, сатор. EK2, CDI. Aha. Вложение жоқ. Пожелание почти. Жоқ келеді. Жоқ, ә? Номер, телефон. 708 51 61 22. 51 61 22. Болары қанша? 13 tot. 13. 13 болмаса сондай қанша бар? Иә. 13 болмаса сондай қанша бар? Ford. Басын, демесін, машинаңызды мақтай беріңіз. 2001 жылғы Аха. передний простой аппаратура салынған. Аха.
Баасы 270. 270 жатса. Телефон номер. Açık koyun orada. 0704 97 01 01. Qanday oldu? Forester satılады дейді. Жылы 88, механика 29, 180 мың сом. 708, 63, 63, 63, 69. Biz keyingi Passat'lar görelim. Passat ne zor bu ya? Жоқ екен. Кет, бұл Passat'lar көресіз. Passat седан, тонировка. Passat 93, mexanika 1.8 mono 230 мың сом. 504, 14, 60, 62. Kep, niçin tarttırasın? Passat'ın içki akvalı. Bolori qancha? Sizde şu yolları var, he? BMW. Akvalı şunday. Одиссей. Одиссей. Honda Odyssey 2000 жылғы автомат 2.3 610 мың сом. 702 01 01 27 номерін чала бересіздер. Хозяин бар бекен, жоқ бекен. Сіздер емес пе? Состояние шундай болду. Сиздер менен Кыргыз Жардама YouTube каналында болду. Машинага кызыккан байке ини агалар менен бөлүшүп турасыздар.